Dear Mr. Lonely. 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 Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan kita kat impatunod. Ti pagama nagpailinga di tinaga na Ponsyano. Adinan inlanad dadras na. Kastoy man ti unana. Dear Mr. Lonely. May sa ka mamartak diti lugar mi. Anyaman dagiti pamagbaga dagiti dadakkel ko nang runa ti asawa ket jakpulos impangan. Bueno papagayam, hintay denggan ti pakasaritaan ni Ponsyano. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Nahihal daw maggayaman na. Ay, mapisin ako na. Oh, Ponsyano. Ne, punta kayo magayam nanang. Kanya ti masapol yo. Ay na imayak, taumay ko kumabayadan jay duwagasot nga inutang ko kini bakit mo idinaminsan nga aldaw. Ha? Kastari nanang. Ay, gambawan ba't ni Talya? Ay kat no awan, napan manan nag-deliver itilako na ah. Kat si Kangay, adda ka laang dito'y anaaldawan. Siguro nalabas manan ti bartek mo idirabi. Iso anaaldawan ka anya. Anang mat. Ay na Ponsyano anak ko. No ni Talya ti maumaken ka ay jaklamaw. Agasem man day ta. Di ka pa yun makatrabaho gapulaang iti bartek mo. Anang mat. Gusto nga ruden ah. Ay di nakpagsardengan Ponsyano. Imbis nga amirisam ana imbag ti bagbaga. Kastakit din ti sungbat na. Nagnaak itay ijayan dananang. Nakuna na nga inted na kanukan ka jay duwagasot nga utang na kanya. Uwan. Yaming gatang ko ni tisidain. Iso jay madama nga ilutlutok. Anya? Apay nga igatang mo. Inayon ko kumaday dyan nga igatang iti ilakok inton bigat. Anya kamutan. Kwa? Kayat mo asawan. Awan apulos tinabati iti sweldong iti Sabado. Awan pa'y tiinyawat mo kanyak. Uray piso lako ma. Talya bakit? Anya kamutan. Day tat ibagbagak kan kakad. Yinom mo amin akwartam. Iso nga uray bitsin kan asin. Di ka pa'y makagatang. Oh, pare. Mapanta ka di pa'y uminom iji store ni Belen? Wala. Mapanta, tanalpas mo ti trabaho tayo. Parang sumpatan nakmatan ni Belen. Kato na. Di ka madanagan, pare. Suportaran ka. Ay, thank you, pare. Sabay ko mga rod, taklunan nakmatan. Ala, di ka madanagan. Amok nga aklunan na kadayjay. Amok matket nga gusto kan ka ni Belen. Anya, kurang ka di pa jay ininom yung manong Ponsyano? Ay, wala. Kurang pa eh. Sumardang kami tulain nga uminom. Ito naklo naman ni James akong parek. Anya? Anya, ikan ako ni Tiara ka. May salay nga bote. Kalbasan na. Nagamit kami tumatan. Alaman laangan. Gamne pang asiyo ko maa. Tahusto da ito yan. Uwan ka di. Naklonam ko mga ina ni James. Di saan kami nga uminom. Ang saan mo pa yung matlangay naklon. Iso nga uminom kami lata. Anya? Unay kan. Nabartag ka manan, Ponsyano. Anya ka matan. Awan matan ti panagawid mo dito balay. Asaan ka nabartag? Pasensya kan. Bakit? Nabartag ka man na nagawid. Saan ka ka din nagbungunga? Anya nga rot ti kayat mo nga aramidag. Agkatawa ak. Gapoy ti kastangar aramidam. Saan mat? Jack ngamin kayat nga agungungat ka.
Pumangit ka ngamin. Nung nakasta nakamisut ka. Ay na, Ponsyano aya. Kaano ka di asar dengam ti kasta kinamamartek mo? Ket sumarte ka tua. No mabangkrap ti factory ti arag. Ay no. Sana ka makinin nangaw ka Tapno song batan nak iti kasta. Ay na, Ponsyano. Di ka pa yun makagatang iti sidaan. Awan sir-sirbim nga agtrap-trabaho. Pasig nga arak ti papapanan ti sweldom. Nasaya at tanadanon ka dito'y balayo, Ponsyano. Na, nagmayatan ti panagsuyab mo. Tengat aldawan ngam kariring mo pailaang. Di magas ni Talya ijay balay itay bigat. Nakuna na akas taunay manen abartek mo idirabe ay. Ay unay ka na nakaw. Pang-asim kumamit tasarde nga munday tang aramid mo. Mabain ka kumamit iti asawam. Siyak pa yun nga inam ti mababain iti asawam. Gapo iti kastang aramid mo. Di mo pa'y matulungan mo. No naumaken ka ni Talya ay jak lamaw. No saan nga agan anaws amapan aglako-lako iti no anya laditan. Saan kayong agbyag? Panunutom kumamot dayta anak ko. Lakay, awanan ti bagas tayo. No adda kwartam dita, gumatang ka kuma iti bagas tayo. Sakbay ayibus mo iti arak. Ha? Anya aha, nalawag siguro magtimbagak. Pasensyakan bakit? Awa na talaga ti kwarta kita. Inton Sabado pa lang ti panagswildom eh. Anya, kayat mo asawan. Inton Sabado pa lang ti panangan tayo? San mat? Kanyang mga nuwanda pa ila kwartam dita. Kasi ka pa lang ti gumatang iti bagas tayo. Kari, sukatak inton Sabado. Ay, awandat panamatik iti daytangay bagbagam. Inton Sabado nga agsweldo kayo. Arak manen ti papanan ti sweldom. Ay na, makaumati kastang aramid mo, Ponsyano. Ha? Nga kalakit din na yan, bakit? Kaya yung kalatan nga gungungit. Agpro-problema akno sa dino ti pangalak iti igatang ko iti bagas. Kas kada abasto tayo dito balay. Angam sika, igat-gatang mo lang iti arak ti sweldom. Anyat klasim nga ama. Adi ka madanagan. Intun sumarunong agsweldoak. Itad ko amin ken ka. Bakit? Makauma ka. Kanayo nakasta ti bagam. Ngam oray na minsan, awan tinungpal mo. Ala, tangay kastamot akanayon, nasaysaya at langaruden no pumanaw kami iti anak ta. Agawid kami pa'y lang iti ayanda nanang. Makaamo kamutan iti biyag mo. Ne, si kamot gayam ti masabat ko, Ponsyano. Siya karad. Abayaya. Nabartak ka manan. Gatuan. Nabartak ka manan na. Inton bigat. Mabartak ka tumanan. Kastamat inton kanikadwang haldaw. Babartak ka tumanan. Anya? Awan nga rod dagiti agirak nga awidak. Iswa kastoy latan na. Kastam kadilatan akanayon? Ah? Imbes amapan mo ay aywan dagiti aginam, tapno agsublidakan ka. Ngam saan mat? Tatalaga apaturayan day ta kinamamartek mo. Talaga asaan mon amaikat day ta abisyom. Di ka kadi madanaga ni Stella. Mapanak tulat tayo di ayan datalya. Ngayon saan pa yung ita? Makitang danak pa eh. Tapno da kwarta ka mapan. Kasano kuma nga da kwartam amapan. Katunggal agsweldo kayo.
Iinom yumot amin kini James. Sana nga uminom ni James. Inaklon nga minan ni Belen. Isa nagbalbaliwan. Kasta? Nasayaat nga ron ano nagbalbaliwan? Katkasjay ka kumamat. Anyamatan. Nung ano nga gawin akon? Imbaya kabak na matay. Sarubag tikas to'y. Hindi naman lain, huri, nakaawit ti tao. Sana yung todo. Kasabay, edda akong dito'y nagalis adalan. Kabatog titipang. May galisak! Estela, mawawak. Kan nakitidanom. Arak ngay, di mo kayat. Bala, siya kung ti mangala iti inumang manak. Ita ka sa pulam titulong. Ayabam, dayjay a James, akanayon mo akadwa amapan uminom. Ay nahusto ka din anak ko. Imbes ama asyanak, gapu iti kastaan na pasamakan ka. Ngam saan? Gapu tadi kamot ngamin ammo adumngag iti sao. At tuyan ti inumam anak ko. Ala, uminom kan. Panunutom ita. Dayjay agayam mo akanayon mo akadwa. Adda ka di ti maitulong nakan ka ita. Adda ka di. Ita nga adda ka dito'y hospital. Da kami pa'y kininanang ti agdiskitar iti pagbayad iti bills mo. Into no makarwar ka, kat maimbagan ka, ingka man uminuman. Makapahay blood ka talaga. Ita ata nakarwar ka ni di ospital, anak ko. Gusto ko mamutan. Likli ka munti arak. Ngamin, bakit akon? Saan kan amasi ka asaw? Nukastang at darikrik naam. Nanang. Naimbag na orasyon, nanang. Lakay. Ha? Nadamat ko tinapasamakan ka, Ponsyano. Iso ngay maya. Kasta ka di. Agyaman nak bakit? Kung naklakit din, nadida kong subyan pa'y. Bala, agsarita kayo nga agasawa. Panawan kayo pa'y. Sige, nanang. Awan sa bali ang makaanos kan ka. No saan asyak nga asawam. Maanusan na ka ni nanang. Ngam saan nga agnanayon anapigsa ang mga sikasukan ka. Agyaman ako na bakit? Agyaman ak. Tauray kastoyak. Kat nagsubli kalata. Kas itinakunak. Awan sa bali ang makatulong kan ka. Apay, matulungan na ka dagiti kakaduam nga agin inom iti arak. Saan? Di da kamutla tulungan. Nga uray kastaunay ti panang tulong mo kadakwada. Idi saan pa'y anapasamak ken ka ti kastoy. Adtoy, mangan ka. Inlutuan ka iti naimas asidaam. Tapno makaigop ka iti sabaw. Agyaman ak bakit? Nuawan ka. Diyak amo na niya ti sitwasyon ko ita. Nangruna kat makapungtot pa lang ni Stella kanyak. Ala, di mon panunutan dayta. Tinapatag kat nakaamiris ka. Kat gapo iti dayti anapasamak kan ka. Isukuman ti agbalin eleksyon. Tapno idjamon ti arak. Napasamak kan ka ti kastoy. Gapo iti arak. Kan pinanawan ka idi, gapo iti arak. Saan ka di? Uwan bakit? Aklo nakabasol ko ti amin. No apay akastoy tinapasamakan na kita. Basol ko. No apay apimanaw kayo iti anak ta. Basol ko. Gapotadyak pulos dimngag kada kayo. Isong agyaman ta nagsubli kalat ta bakit? Ikari. Into naging bagak.
Jakon sublyan pa iti arak. Agtrabaho ak para iti pamilya a binukalta. Kaya't kung hagdadan natay kuma anaragsak. Ingkarig iti asawak agbalbaliwak. Kat maragsakan at gaputa na aramid kuman. Nagimbagak nga rod kat nagsubliak iti trabaho. Ngam jakon sinublian ti arak. Dahitaman ti kapadasak. To'y pagayam mo, Ponsyano. Agyaman akpagayam Ponsyano iti dito apakasaritaam. Awan, tinasaya at edan. Tinalabas na pa naging inom iti arak. Adon ti pamilya na dadael gapo iti bisyo. Adon ti agasawa nagsina gapo iti bisyo. Ngam nasayaat met tanaurnos ti amin kada kayo iti asawa. Kat sapela kuma, tagtutuloy dayta, apa nagbalbaliw mo. Bueno papagayam, ka nangaganti pan nakaidrama ti pakasaritaan patulon. Ti pagama nagpailinga di tinaga na Ponsyano, adinan inlanad, tadras na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Donabel Aran, kaniti magdireksyon, Virgie Paglay, musika, Dante Martinez, computer recording technician, Joffer Anas Basi. Isagsagot ka na kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenta ito ni istasyon. Agyaman kami tingkay pa ng tarabay na imbag na oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga iti ikambiyag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan nga Angel at taga-probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunanan. Dear Mr. Lonely. At dadwa abaro nga agdadaton kanya. Ket agpada anasayaan ti kababalinda. Bueno papagayam, intay dengget ti pakasaritaan ni Angel. Iti programa tayo, Dear Mr. Lonely. Mapan ka kadiin iti pagadala na pangisursuruam, Angel iha. When, Mama? Kat, kumusta mo ti trabaho mo? Saan ka kadi amarigata, anak ko? Saan mat, Mama? Naragsakak iti trabaho. Nakaayayat dagit estudyante. Iso asa anak amarigatan. Alang nga rood. Agananad kay tidalan mo, iha. Agyamanak, Mama. O sige, panawan kayo pa'y nga rood. Amangan lumaladawak. Sige, iha. Good morning, Hana. Kasta amat kan ka, Ma'am Angel. Kunak no nasapa ako. Nasapsapa kamot gayam ngam iti siya. Nasapa pa ilang mat, friend. Umay ka. Agtugaw ta pa ilaang dito'y sangot ti pagadalan. O sige. Amom, friend. Nakitak ni Leonard itay. Nagwapo si ka. Apay. Saan ka ding agdat-daton kan ka? Agdat-daton. Kinapudno na. Duwada pa'y kit ding agdat-daton kanyak, ah? Anya? Kaya't mo asawan. Agdat-daton mo laang ni Rudy kan ka? When friend. Ay na! Sa bali at talaga tinapintas. Ay na, friend. Agpada taan na pintas. O sige, intakit din. Tani, agsangputan dagit estudyante. Naimbagarabiim, Angel? Si kamot gayam, Rudy. Kastamot kan ka. Ala, sumurok ka. Agyaman na.
Sige, agtugaw ka. Agyaman nak, Angel. Anya ka diti maipay ko. Gagangay iti baro akas kanyak. Kumay mangpasyar iti balasang akas kan ka. Rudy, Ken, kaya't ko kumamaamuhan. No damat lang namnamak di tapuson. bay anak kumapay amang tingiting itipod no ariknak para ken ka, Rudy. Iso ajak pala masumbatan itati ayat nga idardarirag mo. Maawatak, Angel. Kat nakasaganak nga guray. Saan ka nga apuraan? Adda ka pa'y matlagayam dito'y salas, Angelica. Apay, saan ka di pa'y makaturong? Rabin. Bay andak pala ang ditoy, mama. Da kayo kit din ti aginana. Gaputa mo anabanlog kayo iti opisina. Kaslad na naunaga pampanunutan, iha. Apay, adda ka di pa kariribukam. Pampanunutak lang da Rudy kan Leonard, mama. Amok nagpadadaan na sayaan. Kan pa siya nagpadadaan na pundukan ka. Mariribukan na, mama. Daytoy laang ti maipagahak, iha. Tingitingam anay bagdirignam. Rumbang amay salaang kadakwat at ipilyam. Anya ti Aramida. Agpadadamot namin na adapaset na dito'y puso. Anya, ay naanak ko, saan ang mabalinti kasta? Masapul nga agpili ka kadakwat. Oh, apaya saan ka ang matagtagari, friend? Kasla mariribukan ka. Gusto ka di? Husto ka, Hana. Kat amo na anya ti pakarilibuka. Amok ama ipapan ka nagitidwa nga agdatdaton kan ka ti pagparikutam. Ngam asino ka di talaga ti pakarignaam iti ayat. Imposible mo no duwadang ay ayatam. No siyak ti sika. Pilyam tay kap-kap na kam. Aklunak. Ni Leonard ti pakarignak iti ayat. Ngam agpadadaan na simpat. Maasyanak matkan ni Rudy. No paayak ti idatdaton na nga ayat. Patsak ang maawatan na kano bilang laeng, friend. Nasingpat ni Rudy. Kat amok asaan to agumurakan ka. No bilang ta ni Leonard ti aklunam. Sapay la ko mga rod takasta, friend. Jack namin kaya't agumura ni Rudy. Kumusta kan, Angel, ading ko? Nasaya at tamat, manang Gina. Kat, si Kangay, kumusta kayo iti pamilya? Nasaya at kami lata, ading ko. Aywan gayam, nasaon ni mama kanyak ti parikot mo. Iso nga daak ita, takayat kabalakadan. Ay, kat, anyangay nga rin ti Aramida, manang. Ay, kat pilyam atay talaga akap-kap na kam. Masapol amay salaan kadakwada ti ayatam. Awan makuna kadakwada, kaputagpadpadada na singpat. Nga masapol at tingitingam anasaya at tiriknam ading ko. Agyaman na kiti pa ng balakad mo kanyak, manang Gina. Wen, kasta ti Aramida. Agyaman aknudumngag ka iti pang magbagak ading ko. Kat amirisam ko manaimbag tagbalin a desisyon mo. Wen manang, kat agyaman akmanan. Naimbag arabiin, Angel. Mabalin ka diti umay pamasyar. Siga maggayam, Leonard. Wen apay kit din asaan. Oh, sabong para kan ka. Agyaman nag. O sige, sumrag ka.
Ta iti unag ti pagsaritaan ta. Agyaman ak. O sige, agtugaw ka. Agyaman ak manen. Amuklatan no anya ti gagaram kanya, Leonard. Sapay la kuma. Tasaan ka maumuma. Iti kanayon na panang paspasyar ko kan ka. Kaya't ko la kumaadamagan. No adamat la ang lugar ko di tapusom. No ita, jak pa'y la masumbatan dayta. Kat sapay la kumata makauray ka. Kaya't kung amin ating itingan anaimbag teriknak. Sapay la kumata maawatan na. Maawatan ka. Kat nakasagaan ak amang uray. Noan niya ti pangadang mo. Kat sapay la kuma. Tamaayat naktumat. Akas iti panagayat ko kan ka. Kumusta, Angel Iha? Inaklon mo ka din ti panagayat ni Leonard kan ka? Awan pa'y ti inaklon ko kada Leonard kan Rudy, mama. Kaya't kung amin ating itingan anaimbag teriknak. Diyak kaya't ti agbidor. Nasaya at day tanga aramidam, Iha. Masaapo la panunutam anaimbag. No asino kadakwada at duwa ti aklon. Wen, mama. Kat agyamanag. Gapot adda kayo kanimanang Gina amang bagbaga kanya. Gaputa di mi kayat nga agladingit ka. Gapukan ayat, Iha. Alang arod, mama. Intay maturugan. Rabi iuna yan. Masapa kayo manan inton bigat amapan kadagiti negosyo yung. Among kadi? Nakaragragsakak ita ka nito, Angel. Apay mat, Rudy. Gaputa si katikadwa kang agpaspasyar dito yung parke ita. Siga ngay. Naragsaka ka di asyak ti kaduam? Kadwan naragsakak. Gaputa agkadwata ang nagpasyar ita ditoy. Win gaya mo, Angel. At nakadimat lang namnaman ti ayat nga itat datong kukan ka? Rudy. Saan ta kumapalang ang pagsaritaan day ta abanag? Dinapatag. Naragsak ta nga agpaspasyar ita. Sige. No day tati kayat mo, Angel. Sige nga, Rod. Ituloy tati agpag na. Kalbasan na. Intamangan ni itimay sa restaurant. Sige, Rudy. Inta nga, Rodan. Kumusta ti panagpasyar yu idi kalman kini Rudy, Angel? Mayamat. Naragsak kami nga agpadpada kabayatan ti panagpaspasyar mi. Nasayaat no kasta. Kat, anya nga iti planom ita? Sungbatam ka rin ti may sa kadakwada? Kasta ti plano, friend. Yang sakbay nga aramidak dahi ta. Kayat ko akasarita ita atwa. Kat ibagak to, no asino kadakwada ti talaga apakarig naak iti ayan. Nasayaat no kasta, Angel. Ngamin, talaga may salaang ti mabalin mo nga ayatan kadakwada. Wen hana. Amok day ta. Iso ang masapol nga agsasarita kami. Tapno malpasan day ti abana. Kat sapay la kuma. Tamaawatan naktimay sa asaan ko nga aklunan. Sigurado ka kadian nakasagana kan ang mga klon iti may sa kadakwada, Angel? Wen manang. Sigurado akon iti marikrik na. Kat husto kayo. May salaang tirumbang apilyak kadakwada. Rumbang laang akas na ading ko. Kat sapay la kuma. Tasaan ka ngagbidot ngagdesisyon. Awan matkit diti makunak nga ore asino kada Leonard kan Rudy. Gaputa agpada daan na saya at atao. Wen manang. Kat agyamanag. Tada kayo latakan ni mama ang nakasuporta kanya. Wan, Angel. Gaputa ipatpatugda ka.
Iso anak kasagana kami lata at tumulong kan ka. Agyamanag, gapo ta pinatgan nyo tikid daw kung ati ti balay ti pagsasaritaan tayo. Leonard, Rudy. Anya kan diti kunam anapatag nga ibagam kada kami, Angel. Huwag nagpaiso, Angel. Ibagam na niya dayta. Nakasagana kami adungeg. Agyamanag no kasta. Amok nga agpadpada kayo anapudno iti idat daton nyo nga ayan. Nga masapul amay salaang ti pilihak. Katsapay la ko ma. Taawan to ti agsaksakit tinakam na kada kayo. No siya. Okay lang. Uray asino kada kami ti William. Uray siya, Angel. Saan to nga agsakit tinakam ko? Nga uray sana siya ti William. Ita nga aldaw ti panangaklon ko iti maysa kada kayo. Kat, pasensya ka kuman, Rudy. Ngam ni Leonard ti talaga apakarik na ak iti ayan. Agyaman na. Tapinat nga magsarak ta iti dayto a restaurant, Angel. Una, gaputag pagayam talata. Anya ka di tinapatag nga ibagam kanyak, Rudy. Kaya't ko ti agpakadaken ka, Angel. Ha? Anyat kayat mo asawangan? Umadaywa kon dito'y lugar tayo. Aga-product. Aramidak na ito'y tapno makalipatak. Kasta ka di. Ala, no kasta ti amom apagsaya atam. Aramidam nga ron. Kat kanayon ko nga idaw-dawan. Asapay la ko mata masarakam tumutla ang tipudno nga ayat para kan ka. Agyamanakan ka, Rudy. Kat idaw-dawat ko. Amataginayon ti kinaragsakyo kini Leonard. Nakaragragsa ka, Angel. Agyamanak, gaputa siya ti inayat mo. Kat ikarig, asikan tula ang ti ayatak. Kasta akmat, Leonard. Kat sapay la ko ma, taagbalin kanto anapudno kadagiti amin akarin kanya. Un Angel, ikarig dayta. Kat dagiti daluyon, ti saksi iti napudnong ayat ko kan ka. Uhan, Leonard. Angel, kayat ko nga asikaswantan ti maipapan iti panagkalay sata. Nakasagana ka makikalay sa kan ka, Leonard. Madlaw ang nakaragragsak ka, Angelica. Gapo ka dito, madanin ti kalay sayo kini Leonard. Gusto kayo, Mama. Talaga analaos ti kinaragsak ko ita. Kat agyaman ang iti panang supsupor tayo kanya. Alang nga roten, iha. Ingka kinananta ni Rabi una yan. Wen, Mama. Intay maturugan. Kablaawan kayo, Angel. Leonard. Agyaman kami, Manang. Agyaman kami unay, Manang. Kablaawan kayo, Angel. Leonard. Katsapay la ko ma. Tadi mo to paldaangan ti anak ko, Leonard. Iho. Ikarig dayta, Mama. Manang Gina. Ipatag ko ni Angel, iti kasta unay. Ay rumbang laang. Gaputa na patagmat ka na kami ni Angel. Ala, mangbukal kayo adagos iti anak yo. Tapno adati anakan me iti bunyag. Anya? Alakid din. Ituloy tayo ti agraragsak. Saan ka nagbindot iti pinilik, Mr. Lonely? Gapu tanasayat a tao ni Leonard ang nagbalin na asawa. Ita, damag ko nga damag den pamilya ni Rudy. Ngam aging ka ita, saan pala nga nagsubli dito'y Pilipinas. Kastan katagyaman ang iting kay panangin drama iti pakasarita. Ito'y pag-ayam mo,
Angel. Angel pagayam ko, nasayan mo ti inaramid mo. Pinilim tay talaga apakalinaam iti ayan. Ala, sabay la kuma, tamatagin na yung ti kinaragsakyo kini Leonard, kan ti binukalyo a pamilya. Bueno papagayam, hingga nangagan ti panakay-drama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan nga Angel, iti probinsya ti Benguet. Tampok dito programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kaniti madireksyon, Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito yung istasyon. Agyaman kami tingay pa ng tarabay na imbag na oras kada kayo anin. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita kat impatulod. Ti pagayam tayo ang nagpailingan itinagan a Robert. Manipod probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Kapadasak iti biyag ti inak isalaysay. Agtawan nakitan iti nasurok tan lupulo, ngem baro ak pailaen. Nagsakripisyo ak para iti pamilyak, sipod pimusay, day di tatak. Bueno papagaya. Intay denggan ti pakasaritaan ni Robert, dito programa tayo. Dear Mr. Lonely. Robert, anak ko. Mariknak, asaan ako nga agbayag. Nabanug ako nga agag-agas. Ngamawan lata ti pagbaliwan ti salunat ko. Colon cancer ti sakit ko. Kadya kon malasatan da ito'y. Tatang, pang-aasim, saan ka kumangang sawi ti kasta? Sika, ti pangitalkak, kadananang mo, kanti kabsat mo. Tulungam ti kabsat mo, makalpas iti panagadal na. Sakbay ang mga asawa ka. Saan mo ita? Abaybayan. Tatang, saan mo kuma? Alip-lipatan. Dagitibilin ko kan ka. Nodumtang ti panawan. Amarigatan ka. Numarigdam. Mapupukawan ka itinamnama. Kumamang ka iti Diyos. Tatang, pang-asim, saan ka pa'y nagpaganda? Kaya't nakapa'y amakan mo ay tinabayag. Robert, anak, numapukawak, di kay kumagliday. Ikarib kanyak, anak ko. Sika, timang taripado, kadananang mo, kanti kapsat mo. Tatang, nadagsinday ka responsibilidad. Ngam ika gumaak atong palan para kan ka.
Yaman anak. Iba't patag kayo. Unay. Tatang! Tatang! Awanin. Nagsalungay-ngayin ni Tatang. Tatang ko! Mansya, kasano may itantawan ka matan? Kasla jak maklo na mapugaw kan iti si Bayme. Kasanaw nagiti anak ta. Nagsapauna iti ipupusay mo. Kasano kami pa'y itagin ni Manong ko. Kailiw minto ti kinadungong kada kami. Sipod pa'y ubing kami. Gusto, nanang, ading ko. Di kay agsangit. May sakit daw day di Tatang. Asaan tayong agdiday, iti ipupusan na. Saan kayong agdanag? Adda aklat ta mga iwan kada kayo. Ikagumahaak mo ti agbalin na natibkar. Bahara ka nagiti anak ta. Tatang! Sumagmamanin nga aldaw. Manipod na itabon day di amayo. Pakawanan dak anak ko. Ngam ita nga awanan ti amayo. Saan ko akabailan nga isa kag ti panagadalyo? Nangruna, ta sumrakmatan ni ading mo Mildred iti kolehyo. Agsardengak nga agadal, nanang. Tapno matulungan kayo. Nilaangan ading ko Mildred ti agtuloy nga agadal. Sigurado ka kadi, anak ko. Naibusan ti ornong tayo. Gapo iti panagpaag as day di Tatang mo. Ngam saan mat nga rod nga imimbag. Nanang, nagkariak iti day di Tatang. Asyak ti mga iwan kan tumulong kada kayo. Tulungak ti kabsat ko ang makalpas iti panagadal na. Agarday naklangan, nanang. Pakawanan nak anak ko. Nusikan tinaskan nga agsakripisyo. Awanan yaman na, nanang. Kaya't ko atong palang ti karik iti day di Tatang. Kabaalak ti agsakripisyo para kada kayo. Nanang, Manong, agpakada akon. Agrubatan ti ba sa pagluganak nagpasyutan. Agandad ka kumaakanayon, ading ko. Laglagi dagiti bilin kan ka. Saan mo kumaasayangan ti kwarta nga ipapaay ni Manong mo kan ka, Mildred, anak? Liklikam ti bisyo kan barkada. Ama kasi nga iti panagadal mo. Wananang, Manong Robert, di kayagdanag. Ipasnak ko ti agadal. Kan agsubadak to iti aming atulong kan sakripisyo yo kanya. Nuadda ka sa pulam, umawag ka laan kanyak. Ikagumaak na ipaay, lakit di ka baalag. Wan Manong, kanayo nakto nga umawag kada kayo. Ala sige anak ko, sumrakan iti bas. Kat ulitag, agan-anad ka kuma. Uray da kayo matananang. Aywanan nyo ti salon at yo. Manong, di mo kumabaybayan ni Nanang, ha? Oops, yeah. Oops, yeah. Ay, naskan nga ring Pasko ti panaggabiyon ko. Itangawan pa'y tudo na. Oops, yeah. Oh, pare Robert. Anyan. Sobrang day ta kinagagit mo ah. Dandanin sumipngat. Ay, nagawit na yun. Kasapulan ngamin pare.
Siya lang ang tinamnamaan ni nanang kan tikabsat ko. Sipod pimusay day di tatang. Nagkariak kan kwa na. Asan ko apaayang tikid daw na. Asyak ti tumulong itikabsat ko. Tapno makalpas iti panagadal na. Pawatan ka pare. Ngam ka sa pulang matina na. Ang mga nuga po iti sobra kinagagat mo katagsakit ka. Ha? Ay, pare. Amangan kit din nawaya ka intun bigat. Tangdanan ka kumang agabyon. Kan agabuno. Tapno makamula ak matan. Ay katwan na pare Robert. Malpas ko matan ti trabaho kay garden ko. Tulungan ka ditoy. Tapno malpas mo adagos ti trabaho kat makainana ka matan. Agyaman ak nga rod, pare. Wan, anak ko. Nanang. Asino ti kasarsarita yu iti cellphone? Adda kamat gaya man anak ko. Ni ading mo Mildred. Adda tinapatag nga ibagana. Ha? Sige. Kasarita mon anak ko. Adto iti cellphone. Hello, ading ko. Anya kaditi ko na ni nanang ang napatag nga ibagam. Ay na, di ka nagbabain. Huwag amin manong, kasapulak man ang ti kwarta para iti school projects ko. Kat pa nagbabayad man ang iti abang intun sumaruno alawas. Kasta ka di. San aparikot deta, ading ko. Basta ikarim ko ma, nga igaad mo ti agadal dita. Urayam nga ruti kwarta nga ipatulod ko. Ay na, agyaman ako na manong Robert. Nagasa ta, tada ka nagagat kan managayat amanong ko. Gusto daytan apaningidaydayaw mo kanya, kaading ko. Agan-anad ka akanayon dita, ading ko. Kablahawan ka, ading ko. Kamaudyanan na. Nakaturpos kamutlangan iti kurso aki na maestra. Agyaman anak ko. Taimpangag mo ti pamagbagamikan ka. Kat nagbaligi ka. Kat nakaturpos ka akum laude iti klasyo. Ay nananang, manong, isagot ko kada kayo ti diploma. Ay na anak ko. Ni manong mo ti kang runaan a pagyamanam. Gaputa iso tinagbambanog ang nagtrabaho. Tapno laang makaadal ka. Awan anyaman na, ading ko. Awan kanyak ti banog ko ang nagtrabaho. Maragsa ka na. Tanaton uy kun ti maysa. Kadagiti kang runaan akid daw day ditatang. Agyaman ak manen manong. Utang ko kan ka ti baligi. Una yan pare. Itaan alpasan ti panagadal ni Mildred nga ading mo. Dito yung matlatag din ti ayuyang mo. Agaliwaksay ka asag paminsan. Ay, diyak manam mo pare. Sipon naggardenak. Impamaysak matan ti atensyon ko kadagiti mulak. Kuna, ngam itatanak sayanan ti responsibilidad mo. Mabalin matan asangwam ti love life mo. Kita anak pare. Manalo nak. Ngam adda panawan ko. Iso ang nakaasawa ak matan. Kaya nadapayan may sa aputot ko. Umapalak nga rod kan ka, pare. Ang anya nga iti maaramidak. Katawan mo ti mangayat iti kaskanyak alaad, pare. Kan may sa balay gardin laang ti papapanak. Iso nga rod ako nak nga ipaayam mat iti oras ti bagim. Agbiro kay ti armam, kan asawaam. Si kagid di mat pare. Dumtang to dayta. Iti umno, apanawan. Apag iso ti sangpet mo manong, nakalutong akon. Agidasara ka din. Sige man, ading ko. Ay na, nabisinanak ang naggapoy dya garden. Ay. Manong, agpaiso ti ko na dagiti gagayim mo. Panawan mat siguron, tapno asikaswam ti bagim. Amo? Ada ka trabaho ha? Napintas day dyan. Nasingit pa yagayim ko. Ha?
Sigagid di mo tading ko. Agi dasar kakit din, tamabisina kon. Ay, ayan ni nanang. Ay namanong agin ina na. Nagtangkan ti ulo na. Imbagak lang arudan asyak ti aglaba. Kan agdalos di ta arubayan. Ngam ipilit na matlat na. Dait na. Madi ka no tirik nana. Ha? Anya day jay? Kaslay jay silin ni nanang. Diyos ko. Siga ko mati mangispaliti nami. Sika ka di tikabsat ni Mildred, Manong? Siyak ni Angeline. Tinasingad apagayam ni Mildred. Imaya kadagos, apaman an amwak nga intarayo diti ospital ni nanang nyo. Uwan, siyak tikabsat na. Kalaad na ito'y napasamak ni nanang. Awan ti amumi asakit na. Diyak kamalan. Doon dadakas ang mapasamak ni nanang. Manong Robert! Awanin ni nanang. Saanin anabaalan ngayon rehab dagiti doktor? Na-stroke gayam kat saan na analasatan. Saan? Saan na punlo na ita? Nanang! Makipagrik na kami, ti pupusay ti inayo, pare. Pare? Apaya kastoy. Awan ti amok anak kala nagbasula. Tapno madusa kami itigas taunay. Awan mako nami ti pamilyam. Kang runaanan kan ka, pare. Nasingpat kan managtulong ka. Narigat man ngaklunan. Siguro, di talangan ti pagpatinggan ti biag ti inam. Manong Robert, nasaysaya at nuyin na nampay. Hindi pa'y lakal man nga awan inanayo. Da kami pa'y lakan ni Mildred, agbantay dito eh. Agyamanakan ka, Angeline. Gaputaan da ka, akan kadwami. Manong, saan ka kumaunay nga agliday iti kaawanin ni nanang? Nabailam idipin mo say day di tatang. Kasta kumamot itang awanan day di nanang. Mildred, ading ko. Adaak pa'y mat ang pamilyam. Adaak amang ipatpatagkan ka, Manong. Ornosam kit iti bagim. Nalpasan ti responsibilidad mo kanya. Permanente akmatan iti trabaho. Agyaman ka, ading ko. Bayan, ikagumaak ang makailiw-liwag. Talaga amat pare. Kalpasan dagiti naglabasam, nagsasarunumat ti swerte mi ti garden. At dantrak mo ita. Ken malmalpas matan ti dakkel abalay mo. Nalagip ko ti kuna ididay ti tatang. Ano dumtang ti panawon amarigata nak? Wano mapukpukawan nak itinamnama. Adda ti Diyos apagkamangan. Ken mangsaranay kanyak. Ngem pare, sayang day talugan mo. Natanglaang ti iluglugan na. Uray ti balay mo. Naliday no agmay-may sakalat ta. Ne, anya ti kayat mo asawan pare. Ay katagsapol kan iti asawaem Laglagi pa, saan ka nga umubing? Nadamag ko single kan available ka no tigayim ni ading mo. Dengay pada na maestra. Arme mohon pare. Saan ka nga kapoy-kapoy? Manong, Sabado itaan. Ada ka di papanam? Awan, ading ko. Apay nga rod anak kapurma ka. Kan, ay na, itaman pa'y nagpukis ka. Kan, nag-shave ka pa'y. Ha? Dakas ka de, no agpatarak. Ay na, saan Manong? Mas daawak lang amin. Ayun gayam,
umay ni Angeline ita ditoy. Apay, saan mo ako rusunada ni Angeline? Napintas matigayim ko Ha? Ay... Oh, amangan no isa daytan manong. Mabit na nga. Angeline, sapay kuma. Tasaan mo at tagidaksan daytoy nga ibagak. Anya dayta, Manong Robert? Mabalin ka di asanak ng nga awagan iti Manong. Robert ko namlatan. Sige, Manong. Ay, Robert. Anya ka diti ko nam nga ibagam. Okay ka di lang. No agdato na kang ka. Ngamin. Sipod na amamu ka. Nalagantirik na kang ka. Saan nagapo tapagayam na katikabsat ko. Marik na nga agayatakan ka. Robert, amangan na makmaklat ka lang itidayta nga ibagbagam. Saan, Angeline? Ikan na ko may tigundaway. Tapno maipanaknak ko tinapod mapanagayat ko kan ka. Ang amin. Kalpasan dag itinaglabasak iti biyag. Kaya't kumatan na agsimpa. Kan mangbukal iti bukod ko a pamilya. Kat sikat ti arapaap ko ang makadwa iti biyag ko. Nulakit di. Tamay kariak. Saan ka narigat nga ayatan, Robert? Idi pa laang, kanayon nga istoryaan nakakanyak ni Mildred. Dayawag ti kinaresponsablem akapsa. Jack Miley ba, Robert? Adanam namang kanyak. Nulakit di, tama ka uray ka. Agyaman ak no kasta, Angeline. Agyaman ak launay. Kalpasan ti agarop innem abulan apanagaram ko kini Angeline. Sinumbatan nakmeten, Mr. Lonely. Napagsaritaan mi meten, ti may papani ti panagsimpami iti mabiin. Makunak analiday kan naragsak ti pakasaritaan. Katagyaman ak iti ingkay panangidrama. To'y pagayam mo, Robert. Robert, pagayam ko, kasta ti biyag. Dumtang ti panagladingit. Ngamnasken anatipker tayo latta, tapno intay madaaran, ti amin na panubok asumambay iti biyag tayo. At daliday, at dalata matragsak at umteng. Kamlaawan ka, iti umadanin, apa nagkalay sayo, iti kaayan-ayat mo. Buano papagayam, ingka nangagan, ti pan nakaidrama, ti pakasalitaan nga imong patulod. Ti pagama nagpailinga, di tinaga na Robert, iti probinsya, ti Benguet. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni J.C. Bugtong. Ganiti madireksyon, Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo di MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kapanang tarabay na imbag na oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag kita kat impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan atonet. Manipod probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Nabayagan na crush ti kabsat ko ni Gary akalugaran mi. Dahita ti may sa makagapo, no apay akanayon kami amapan iti gym. Tapno laang mabuya mi, ti ay ayam na Gary. Diyak impagarup adumteng to ti aldaw,
nga agayatak iti lalaki nga ay ayaten ti kabsat ko. Wano papagayam, hintay dinggan ti pakasaritaan ni Tonet dito programa tayo. Dear Mr. Longley. Tunet, kadwanak manin dun bigat. Sa dino manen ayat ipapananta manong Rocky. Di mon salud-suden no sa dino. Basta da. Di mo ibaga nga damanen lalaki ang kasinarak mo. Saan? Ibagam nga minen tapno amukmat. Mapantaag buya iti basketball. Sigurado ang makiayayam ni Gary inton bigat. Dalain kat day jeng ag basketball. Day talaga ayam. Masapul pa'y laang ayang iyarasaas mo. Ay katun Amangan ngamin no manggagdatatang kananang. Mapantanto inton bigat Panunutag pa'y amano. Ay, italaing mat. Di nakpay mat pagbigyan. O sige, wanan. Kadwaan ka, tapno di mo mat ko na. Sigurado ka kadi adito'y Jim ti pagay-ayaman dagari manong Rocky? Wen, apay ka di aya. Ado mati tao. Awan samot ti pagtugawan ta. Di ano santan ti agtakder. Anya, kabailam? Hoy, siya pa'y ti kunam. Kabalak nga ramiden day ta para kanigari. Ay namanong, yakamukan ka. Nagwapo ka. Ngam ti madi, gwapo mati kayat mo. Ha? Ay, ang gwapo mo ti bagbagam, si Katunet. Napintas ko Ay, yakamukan ka manong. Tapno di ka nagreklamo. Sumurot ka kanyak, tagumatang ta iti kananta. Kabayata ti panagbuyat iti basketball. Aday na, nalpasan ti ay ayam dagari. Mabalin ka di nga agawid tan manong Rocky. Saan pa mabalin? Apay asaan nga. Di mo ibagang addapay daduma akayat mo amabuya. Anya ka din aya, Tunet. Nigari la ang tigagarak anya. Apay nga rod adi mo kayat ti agawid. Kat nalpas magtan ti ay ayam da. Mabitlaing Ag-congrats pa'y kankwana. Anya? Hoy, anday ta. Agturong dagari dito ayan ta. Ay na, manong Rocky. Hello, Gary. Ay, congrats. Nangabak kayo manan. Agyaman kami, Rocky. Ay, awanan yaman na. Ay na. Nakitam day jay, Tunet. Nagmayat iisam ni Gary kanya. Okay. Nanang, adda kamin. Sa dino man ang tinagkapuan yung agkabsat. Ay, kuwa nanang, di talaeng. Sa dino, aditalaeng, Rocky. Sige manong, si kanti makaamo nga palawag kini nanang. Kunak tumot ngamin nga agawid ta dagos. Ay, tulungan nak matan Sana mabalin ang maamuan ni nanang no sa dino tinagkapuan ta. Ay. Adong tumanan ti sawon na. Apay amasapol nga agin narasaas kayo. Apay, ay, aday linlimad yaw. Awan nanang, awan. Adda nga min nag-birthday agay yumi. Iso tinapanan mi itay, nanang. Nanang. Gusto ni Tunet. Napan kami lang naki-birthday. Isong italaan nga nakaawit kami. Ne, sikamat ti masabat ko dito idalan, Tonet. Sa dino ti papanan? Adda trabaho kita, Gary. Apay ka di? Kasta ka di? Itulod kan? Itian niya aga po nga itulod na. Tapno saan ka mabanog ang magmag na? Usaran ta ti motor ko. Ay, isaanan, Gary. Okay, ang laang. Sigurado ka kadi? Wen, saan na bali? Asidaglaang matipapana? Anya nga tano? No, anya? No, ited mo kanyak ti number mo. Tasukunin kalangan ito na lang. Ay na, pasensya kan, Gary. Ngam saan ang mabalin? O sige, dita ka na. Ang mga numaladawak iti trabaho.
Si kamatan di makaamong agtimpla iti kapem, Tunet. Tunet, mangmangag na ka di? Anyati ko ng Clarissa. Itay pa'y nga adda ti madmadlaw ko kan ka, friend. Adda ka rin ti parikot mo? Ay ko Adda lang amin pampanunutak, friend. Ibagam nga niya na ita. Ang mga no adda maitulong ko. Kastoy ngamin, friend. Nasabat ko ni Gary ijaydanan itay. Kaya't nangalaan ti number ko. Una na pa'y ngarod nga itulog na kano dito pagtrab-trabaho. Jak imanugot. Narigatan. Ni Gary? Ni Gary a basketball player? A crush ti kabsat mo? One friend. Madanagan ak marot. Apay ko maamadanagan ka, Tunet. Di mo iba ka. Nga damutan mariknam a panagayat mo iti dayjay a Gary. Husto ka, friend. Sa bagay, saan mat ngamin anarigat nga ayatan ni Gary? Adda akong tatang. Nasayat no kasta anak ko. Dananang kan manong Rocky. Anda na pananda. Ay huwag gayam. Anda bisita mo di salas. Itay pa yung urayan na ka. Sino, tatang? Ay kiting kakitain ano asinaw. Ni tatang mo. Nalagawaam. Tanay. Itay pa yung agur-uray. Adan sabi na patag nga ibaganak ka. Gary? Apay nga daka? Dakas ka di? No may kasarong karan, Tunet? Saan mat? Nasayat nga ron no kasta. Sabong para kin ka. Pasensya kan. Saan ko nga awatin day na asabong. Apay nga eh. Basta, saan ang mabalin? Tunet, kinapod muna eh. Nabayagan na kaya't ko tiyag daton kan ka. Ngamitala nga nadanak ititurad. Pasensya kan, Gary. Saan ang mabalin nagdaton ka kanya? Apay ko maasaan. Agpada tamat a single. Saanan arumbang ama-amuam no anya ti makagapong. Lugastang rod, agdato naklatakin ka. Di ka madanagan. Saanak matada ka sa tao? Amo, ngamjak kaya't nga damasaktan no agdaton ka kanya. Saan akabailan ti konsensya? Iso apasensyakan. Ngam, Tunet. No awanan ti ibagam. Mabalin mo ti pumanaw, Gary. Anya pa'y lang ti raramidem, Tunet. Apay hindi ka pa'y nagtules. Nalipatan ka di tinagtulagan ta. Sabado ita. Mapantaman ang nagbuyay ti basketball iti gym. Manong, pasensya ka na. Sa anak nga umay. Taapay. Awan mo trabahom ita. Wan, ado ti report anas kan nga aramida. Iso apasensya kan, Manong. Bayam, bumawi akto ken ka. Ay, no saan ka amapan? Sa anak mat nga rodon amapan? Ay na, mapan kalata Di ka madanagan. Saan ka nga ipulong kadananang kan tatang? Tunet? Apay, Manong. Adda ko makidawakin ka. Anya dayta? Daytoy. Mabalin ka diya si katimangtad ka ni Gary? Regalok dayta para kan kuana. Anya nga itilinaon dayta a box, Manong? Sapatos. Sigurado amaragsakan dayjay. Nakita ngamin adaan ng ti sapatos na. Kasta ka di? Mabalin ka diya si katimangtad, ading ko? Kuwa, Manong. Pasensya ka na. Saan ang mabalin asyak ti mangtad? Apay? Mabainak ngamin kan kuwa na. Pasensya kan, Manong Rocky.
Naimbag na uray ka lumabas, Tonet. Saan ka di nga imbagakan ka aliklikan na kun, Gary? Diyak maawatan no apay akasta ka kanyak. Awan mo tamok abasol ko ken ka. Tonet! Manong Rocky? Nalipatan ti payong kinbalon mo. Ayun nga agpaiso. Ay na, agyaman ng manong. Sige, agawid akon. Pasensya kayo no nakadisturbo Okay lang, Rocky. Manong Rocky, mabit lang! Ay, di na kun inkan ka no. Alas 5 na iti malam, Tonet. Di mo ibaga nga overtime ka. Ay, kasladyak pa'y kayat ti agawid, Clarissa. Apay, adda ka rin ti saan nyo ang nagkinaawatan iti kabsat mo? Sigurado ang nasakit tinakam ni Manong Rocky kanyak, friend. Apay, ana ibagam day ta, friend. Nakita na ngamin ngagsarsarita kami kinigari itay. Masurunak iti day di agari. No apay ngamin asurut-suruten na. Anya? Diyan ka muna niya ti aramidat. Padasam lata ti makisarita iti kabsat mo, friend. Maawatan na kamot siguro. Nabayagan a crush ni Manong Rocky ni Gary. Pudno day ta. Ngam panagkunak, si Kati kayat ni Gary. Sa maysa, bakla ni Manong mo. Imposible ang magustuhan ni Gary ti kaskan kwa na. Pudno ang bakla ni Manong Rocky. Ngam adda matrik na naamasaktan, friend. Apay ang narabyan ka, Tonet. Saan ka di nga imbagakan ka? Di ka unay agpakarabi Pasensya kan, Manong. Mala, agpalas kan, tamangan tayon. Sumurot kan to dya kusina. Manong Rocky. Oh, apay ka di. Saan nakakaguran? Si Kagit di, Matt. Awan ti makagapo, tapno guraan ka. Sigurado ka, Manong? Wen, di ka madanagan. Awan ti sakit tinakam kukan ka. Ang gawaam kit diti agpalas. Ta sigurado ang mabisinan dananang kantatang. Agyawan na, Manong Rocky. Hello? Sino da ito Hello. Di na ka di may posesan, Tonet. Gary? Wen, siya da ito Sino tinangalaam iti cellphone number ko? Inalaki ni Manong Maraki. Di ko na nakanyag. Okay lang ka nung agdatonakan ka. Ha? No, okay lang kan ka. Kaya po kumati sumarong ka rin na balayo ito Sabado. Makitan to. Agtek sakto no kasano. Panunutag pa'y. Lukas na nga, Rod. Like the text mo. Okay. Good night, Tonet. Good night to. Bye. Tonet, nigari ka diti mawag? Wan, Manong. Nasaya at matngarundo kasta. Manong Rocky, sigurado ka kading okay lang kan ka? Tanusan, mabalin mo't aliklikak ni Gary. Ay, day tatindi mo aramidan. Kung amin, Manong, diya kaya't amasaktan ka, gapulaan kanya. Ay, si Kaki Dimat. Okay lang kanya, kading ko. Puno, ang nabayagan a crush ko ni Gary. Ngam, saan ko nanamnamae na madaan kami iti relasyon. Gaputaan mo, asan asya ti ay ayatan na. Man. Inarakop nakmatan, ading ko. Pasensya kan, Manong ha. Ay na, ading ko aya. Di ka agad daw iti pamakawan. Ngamin, awan ti basol mo. Sa maysa, di ka maasyan kanyak. In God's perfect time, maamamok to ti para kanyak. Si kagayan ti agdat-daton iti anak may baraw. Nujak agbid daw. May saka a bumabasketball dito'y lugar tayaw. Wan tatay, di ka madanagan.
Sana kadakas abaro. Kinapod mo na. Idi pa'y lang nga kaya't ko tiyag daton iti anak yo. Ngam italangan na adda anak iti tured. Ay, rumbeng lang Ay, agsumbat ka kanyak no mamuak alok-lok ko ti babae nga anak kaw. Ikarik tata. Napudnoak iti anak yo. Jak to saktan. No aklunin na ti ayat nga idaddaton ko. Mangantayon, Gary. Tatang, nakaidasal kaming iti kanyan tayo. Wan! Ay, magantay pa'y barok. Ituloy tanto ti ag istorya. Uy, italangan nakita ka kasta ti isem mo Tunet. Naragsak laang, Manong. Uray siyak. Maragsakan ak matparakan ka, ading ko. Finally! Ay na, Manong, saan ko pa'y nga inaklon ti ayat ni Gary? Ay na, di ka nagpakipot. Madlaw met nga da pa naggustom kan kuana. Ni Manong man. Manupay laabulan nga agdatdaton ni Gary. Ita, kayat mo nga aklona. Ket, anya kuma. Daytan tumot lang ti pagturungan na. Kalpasan ti innem abulan, inaklon ko ni Gary, Mr. Lonely. Pagyamanak launay, tas sinuportaran ni Manong Rocky ti relasyon mi. Ita, makunak anaragsak ti relasyon mi kini Gary. Alakastan, katagyaman na kiting kay panangidrama, iti pakasarita. Ito'y pagayam mo, Tunet. Tunet, pagayam ko, agyaman na kiting ka panangiting la iti pakasarita. Na kayo ti rumbeng para iti tunggal maysa kini Gary. Kaya't nagasat ka, tanaadaan ka iti man nakaawan akabsan. Alan, ituloy yo ti agbalin anapudno iti tunggal maysa kini Gary, tap nagtultuloy met ti ragsak ti relasyon yo. Bueno papagayam, ingka nangagan, ti pan nakaidrama, ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailinged, iti nagan Tunet, iti probinsya ti Benguet. Tampok dito programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Charlotte Lete Selo, kaniti madireksyon, Virgie Paglay. Computer recording technician, Michael Logitan. Kan musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot ka na kayo di MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenta ito'y istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag na oras kada kayo amin.